همجي سياسة مدار رمو حيدر ونورهات شنديشي بحث آزادية فيزيكية ريبراب وتجديد جرانكريا لديجيوي هاتية بيقانين كرن بيفي أواي سياسة مداران تكازي لسر رول ومسيونا ريبرتيج چارة سركرنا بزگريكان وآنين زمان گوش ببسرخصنا بيواجه عشتي وجواكا ديمقراطيك وچارة سركرنا تواهي آلوزيان دفي ريبر عبدالله أوجلان بفيزيكي ورا آزاد كرن. القائد عبدالله أوجلان كقائد الأممي ومثقف گرنگی هرامان ریبر عبدالله نتنه با آلی سیاسی و سینورداره لی به پیشکشکرنا فلسفه انتوا دموکراتیک. ریبر عبدالله اوجلان یک جه روناکبیرین گرنگ گوباندورک سیاسی چاندی و جواکی لحرم هشت و برهمین وی به علاقه که برفره هاتن پیشوازی کرن و ورگری گلک زمانان هاتن کرن. ویجی هشت فکر و فلسفه وی لگلک ولاتن جیهان بلاغ ببه. از بانگ لرخصن نامنتوی و حقوقی دکم گو جبو مسوگر کرنا مافی ریبر عبدالله اوجلان بخبتن. ام داخوازا آزادی کرنا وی یا فیزیکی جه تقدیر کرنا رولاوی یا فکری و روشنبیری و نرین وی ین دکمن خدمت جواکان ده تین کرن دکن. جميع الظروف اللي عم تفرميها المنطقة والأزمة الحالية لگل مردو پسکرکن کو هرین پیر روبرونه ام دبینن کو پیدوی به چارەسەریین خردکردنا استقرار و دیالوگان هەیە. لسر وی اساسی ام بانگا آزادکردنا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان دکن جبر رامان و بانگین وی جقریزین هیره ریا چارەسەریya آشتیانه. تاوی کو پیواژیا چارەسەریya سیاسی هیدی دمشه لی نیشانه و گاوین کو جخردکردنا دیالوگان و لگرینا لچارەسەریین سیاسی تینا آویتن هنه. ام هیوی دکن کو ev hewildan bibin wesîleya pêkanîna istiqrarê û gihiştina encamên ku xizmeta gelên herêmê bikin. Em bang li rêxistinên navnetewî û aliyên têkildar dikin ku hewildanên xwe yên şopandina vê dozê bidomînin, gavên ciddîtir ber bi dîtina çareseriyên birêyên diyalog û rêbazên siyasî ve bavêjin.